kalau login kalian download mobil apa namanya? Oh, Arena of Valor nih gratis Batman. Gratis Batman, guys. Jadi kalau kalian login Arena of Valor gratis Batman. Ya, oh dia lagi event katanya. Ini, ya, kita akan pakai Batman. Ya, talent gua ganti sama ini. Yes. Oke. I'm the knight. I'm the face. I am Batman. Cik. Iya, kedengeran. Oke, kita langsung main aja, guys. Kita tunggu loadingnya dulu. Batman ini gratis ya bagi kalian yang baru mau main Arena of Valor, gratis. Jadi nggak perlu nunggu game point battle lagi untuk ini, guys. Ini akun gue baru, yang satu lagi gue main di headphone. Get ready. The enemies will arrive in 5 seconds. Gue nggak mau chat. Prepare to engage. Kayaknya gue harus di tengah ya. Kalau assassin biasanya nggak di tengah. Sekarang di tengah, guys. Ya nggak apa-apa juga lah. Ya lawan gue selesai. Tank anjing. Ini. Mati lah ya, tank boru. Mati tank. Best blood. Ya guys, Batman nih enggak. Ya, ini ada yang farming ya. Ya, gue juga kayak ikut farming, gue butuh juga buff mana lo. Anjir. Yes, gue dapat. Gue dapat buffnya. An enemy has been defeated. Enemy and beast defeated. Ya. Tiba lagi tuh anjing. Bisa. Sakit nih Batman, sakit. Yep. Kita attack aja towernya langsung. An enemy has been defeated. Oke, minion gue udah mati duluan, sob. Yap. Farming dulu lah. I guess I'm not in Gotham anymore. An enemy has been defeated. Mampus lah. Hancurin towernya. Batman. I'm the defense. I'm the knight. I am Batman. Oke guys, towernya udah hancur. Ya, Time to end. kayaknya buff mana gue udah habis ya. Your team has Nambah buff mana destroyed dulu. a tower. Gua bantu teman gua di atas dulu guys. Yang gua kesulitan. Ya, kita sembunyi. Oh, ultinya si Batman ini bisa sembunyi dulu. I'm not in Gotham. Yes, double tap man. Langsung double tap gue. Benar-benar si Batman ini. Gua ambil buff mana dulu, karena gua butuh mana. Your team has destroyed a tower. Ya, hancurin aja. Tugas gua udah selesai so. Ya. Ya, tunggu aja lo situ. Ya. Tani lo nyerang-nyerang tower gua, makanya ini Batman. I'm the pension. I am the knight. I am
Batman. Ya ini kan gue serang, sabar aja lu anjing. Ya. Yap, hancurin. Ya bagus. Bagus loh. Not in Gotham anymore. Legendary gue. Ini gue bantu teman gue dulu. Sob. Watch yourself. Legendary. This little game. Begitu mah. Teman gue sekarat gue bantu juga. Ya, cepat lah, ambil gue panah. Ops, itu sakit serangannya. Over. Kita ke tengah aja. Karena teman gue ada 2 di situ. Bagi-bagi lah. Masa ya gue aja semuanya yang bunuh. An enemy has been defeated. Keep a lookout. Senang deh bro. Luster Discord. Wasa Discord. Bloodbath. Di sini nih, salah. Yap. Buff kita udah dapat semuanya sob. Team has Tinggal destroyed a nyerang aja tower. kita lagi. Shut down. Ya, hancurin towernya yang itu. It's over. I guess I'm not in Nggak kena. Mau mati lagi selanjutnya. Mati lagi dong. Ha? Ya. Ya. Attack towernya. Oh, nggak bisa lagi. Mati bentar. Ya, bisa lagi. Attack towernya. Attack. Mon attack. An enemy has been defeated. Lagi. Oke. Team has destroyed a tower. Tambah HP gue dulu. Gue udah level 11 sob. Ada tandingannya lagi nih. Gue ambil buff dulu. Double tap. Sip. Gue bantu teman gue di sini. Legendary. Legendary. Ya, hancurin tower yang ini lagi sob. Gak bisa kayaknya. Teman gue ada situ. Yang kita sembunyi dulu. Kita bunuh pajak yang tadi. Yang ini ya. Udah ada teman gue situ. Your team has destroyed a tower. Push lo anjing. Berani lo curi-curi tower gue. Legendary. Ini udah menang nih udah kayak gini. Ya si Batman sih. Batman ini sakit, serangan sakit. My revenge. Oke, double tap. Gua tambah ongok dulu guys. Ongok gua tambah guys. Your team has Oh, destroyed ya. a tower. Kayaknya item gua udah mau jadi. Yes. Cantik lah Batman nih. Ops. Gua yang di timing seru ya. An enemy has been defeated. Double tap. Iya. Ayo serang kawan-kawan. Yes. Guys. Kalau tutorial ini gampang banget guys. Mudah kali menangnya. Langsung aja gua orang baru level 7 gua udah level 11. Orang level 10 gua udah 15 guys. Gimana gua gak menang ya? Ya kan? Oke, gua udah level 5. Gua dapat talent panis ya, punis di sana. Legend. Gua dapat legend 1 kali. Oke.
Gua MPV guys, 11 poin gua. Nggak, ini juga 11 deh. Tinggian dia gue. Ini promonya, gua promoin langsung nih. Spesial gratis Batman permanen. Tap, cek tab event sekarang. Ya. Bagi yang belum download Arena of Valor, silahkan download ya. Ini gamenya seru, grafiknya tuh 3D. Gimana ya? 3D-nya tuh kelihatan banget dan seru lah. Kan kalau Mobile Legends tuh kan kayak kartunnya apa tuh kan. Kalau ini 3D-nya kelihatan. Kalau di Arena of Valor kan MM tuh sakit banget ya. Kalau di sini semuanya sakit sob. Nggak milih-milih hero apaan, nggak ada yang takut, semuanya bisa aja. Tanknya di sini parah banget lah pokoknya. Oke guys, sampai ketemu di Arena of Valor selanjutnya. Jangan lupa kalian download Arena of Valor, kita main bareng-bareng ya. See you next video.